Omureberezi w'obureberezi bwa Western Kore Right Reverend Johnson Twinomujuni omukasheshekeri izoba yasimbura omurimo ogwo kwombeka ekanisa erabe nekiza y'obuhango omu Western Kore Diocese kandi yasima abikiriza okwehayo okwombekera Mukama. Tubyara foundation stone egi omuzina lya tateitwe eza kubera mu kanisa ibiri y'abana n'abantu abakuru eza kubera misho mubaju nakujyambye kandi kintu kigambisa buno bugufu kugira ngo Kitagata muri no mutano omukora yanyu yindi kureba muri no mutano n'amasadiko mengi. Omukoro ogu gwahikwaho enkuyanja y'abikiriza kandi nkunzi y'omureberezi Joy Twinomujuni yashaba abashwerine okwetantara ekyo by'obushambani. Nimwe bashinja mwe mukunda abakazi banyu mureke kubisa omwaga aho kureba omukazi aryomuka ekeyine sente ekeyine ebyokurya omukazi karwire komboreba nanda kutera omunwa hasi okiza kuza kubyetegereza omwanya guno omwaga gwiba kureba omukazi naroga iba ekintu ekyo hariho abashaija bambe ukamureba buriya ari omushaija hati wamureba bambe. Sabadikon wa Kitagata Reverend Canon Godfrey Bejura yasima omureberezi ahabo kushagika obusabadikon wa Kitagata bukabe cyo kureberaho omureberezi wa West Ankole. Itoka Kitagata tugikorera tukusima my Lord Bishop omwaka okuteekateekaho okatuleeterisha abareberezi ezo tinga ezo sima Bishop atugambira okukora mwana bashagata twawaha okenje tukakwata twakakora. MP wa Sheema South Professor Elijah Mushemeza yasima obumwe hamwe n'enkwatanisa eri omu Kitagata akitie Connery. Hariho political tensions omuchweka service nibarefu so hata muri Sheema South yo muri Kitagata hari political tension yo. Aha mukoro ogu abaronde barukurenga mu rukaga batahibo mu igana lya Kristo.